Imana ihabwa icyubahiro. Imana ni nziza iteka ryose. Amen. Sinobura kubana gushima Imana yatuzigamye mu minsi yose itandatu duherereye inyuma, none tukaba twongeye guteranira hano. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro yadukoranije hano, kandi yaturinze ibintu byinshi amasaha y'uburyo bwose, maze twongera ko tugera hano uyu munsi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ndanezerewe kuba twese turi imbere y'Imana kandi tugiye kuganira hamwe ijambo ry'Imana. Ubwo mbanje gushimira kandi anje ahejeje kuririmba avuga ko atari inshuti nziza imeze nka Yesu, nta yindi ibaho ishobora gutsemba ibyaha byacu, nta yindi ibaho yashoboye kuducungura. Ni ukuri Imana imuhezagire kandi izina ry'Imana rishinja guhabwa icyubahiro. Mbere y'uko dutangura urabona hari icyanditswe mushiki wacu agiye gusoma, cyanditswe kiboneka muri Timoteyo wa mbere Timoteyo wa kabiri, Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 19. Icyo cyanditswe rero nicyo tugomba gutanguza buri munsi. Hanyuma mbere y'uko tugisoma tugomba kwibukanya icyo cyanditswe ko Pawulo yacyandikiye Timoteyo mu mwaka wa 1966 ari imbohe i Roma. Acyandikira Timoteyo umukuru w'itorero rya mbere yari atowe kurongora itorero rya mbere ryo muri Efeso. Amwandikira icyo cyete cya kabiri. Yaramaze kumwandikira icya mbere, nabwo yari icyo gihe yari avuye mu bibohero na none amwandikira icya mbere. Asubiye mu bibohero bya kabiri, agiye kwisigura imbere ya Nero i Roma, yongera kumwandikira icyo cyete amwandikira amubwira ko itangiriro ryo kubaka ko kimwe. Dusenge. Data wa twese turi imbere yawe, raba ubwoko bwawe buri hano imbere yawe. Jewe ni umuntu ntacyo maze, ariko ndagusaba ngo wiyururukire nk'uko wavuganye n'Abisirayeli ku musozi Sinayi. Ubwoko bwawe buri imbere yawe ukabihera amategeko yawe 10, ukababwira ibyo bagomba ko. Turagusaba ngo abari buvugira ubwire ubwoko bwawe icyo ugomba ko, kandi muri ijuru n'isi uduhe kugenda nk'uko ugomba, ibyo tugomba ko uduhe no kubikora. Tubisabye twizeye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. No kuvuga tugomba turabire hamwe Timoteyo wa mbere, Timoteyo wa kabiri mubabarire. Timoteyo wa kabiri icyo cyanditswe tugisubiremo. Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 19. Mu Kirundi havuga ngo itangiriro ryo kubaka rirakomeye, rirahambaye. Mu Kinyarwanda ko banditse ngo riracyari. Iryo tangiriro rizohora, ntabwo ririho ngo rizove. Oya, ni itangiriro rizohora. None iryo tangiriro ni iryahe tangiriro ryo kubaka ko
rivugwa aho hantu. Iryo tangiriro uyu munsi nari nibagiye kubanza kubibutsa mubabarire icigwa cy'uyu munsi tugiye kuranga hamwe kivuga ngo ibendera rya Yesu ariwe witwa nde? Emmanuel bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Iyo nicyo tugiye kuranga hamwe. None tubanza turabe none ibyahe iryo tangiriro ryo kubakako rivugwa ni ibyahe. Iryo tangiriro ryo kubakako ni Yesu Kristo, nibwo rufatiro. Abakorinto ba mbere 3:11 havuga ngo iki? Abakorinto ba mbere 3:11 haravuga ngo nta rundi rufatiro umuntu yoshiraho, nta rundi rufatiro umuntu yoshobora gushiraho atari urwashyizweho. Ubwo rufatiro ninde? Namba twajyanye Yesu Kristo. Nta rundi rufatiro rubaho umuntu yoshobora kwishiraho ngo yubakeho atari urwashyizweho. Usanzweho ni Yesu Kristo. None rero abantu bubatse kuri urwo rufatiro ntibanyiganyije. Nkuko n'ababyeyi mu Kirundi handitse urwo rufatiro rurakomeye, ni urufatiro rutanyiganyiga, urufatiro ruhambaye rutategagega. Abantu bubatse kuri urwo rufatiro nabo barakomeye, ntabwo bategagega. Abantu bubatse kuri urwo rufatiro iyo bageze ahantu ntibasa nabo, ahubwo basa na Yesu. Ubwo rufatiro nirwo Loti yari yubatseho igihe yari i Sodomu. Ntabwo yavuye kuri urwo rufatiro, ntabwo yakwezwe n'imigenzo y'i Sodomu ngo imukwere. Ibyaha by'i Sodomu ntibyamukweze, yagumye kuri urwo rufatiro, ahubwo akaguma yicaye ku irembo ababaye mu mutima yicuza ariko n'ibyaha bikorerwa i Sodomu, kuko yabona ko ibiriko birakorwa binyuranye n'urufatiro yizera. Ni ku bw'ibyo umumama uri hano cyangwa umupapa uri hano yubatse ku rufatiro, yubatse kuri urwo rufatiro, ntashobora kuyiganira nubwo yuba ari hano muri iki gihugu. Iki gihugu bavuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo gukora ibyo agomba. Ntatwarwa n'imico y'abamuzungurutse, ntatwarwa n'ibyiyumviro byabo, ntatwarwa n'imyambarire yabo, ntatwarwa n'imvugo zabo, ntatwarwa n'ibikorwa byabo bibi, ahubwo aguma ku rufatiro ariko Yesu Kristo. Koko rero cyo tugomba kuraba ngo Imana rwanditswe ko ngo Imana irazi abayo, ngo rwanditswe ko ikimenyetso ngo Imana irazi abayo. Haleluya. None icyo kimenyetso ni cyahe? Ni cyahe kimenyetso? Reka tubwiraho icyo kimenyetso ni cyahe. Kuva igitabo cyo Kuva 31 umurongo wa 12 na 13. Kuvayo 31 umurongo wa 12 n'uwa 13. Uwiteka niwe yivugira. Reka kahageze Uwiteka avuga ngo iki? Ego ubarikiwe na muntu.
uherekanirwe Imana w'amahoro ngo ntimuzobure kuziririza amasabato yanyu kuko ari ikimenyetso hagati yanjye nawe ngo mumenye ko jyewe Uwiteka ari jyewe ugira gute ubeza. Icyo ni ikimenyetso. Hari imisoro abantu bavuga ngo no ibyo ni iby'Abisirayeli, ibyo bose ni iby'Abisirayeli ubabwiye mu Egiputa nibo bahawe iyo sabato. Twebwe rwose ntabwo turaba Abisirayeli, twavuye no muri Egiputa, twigeze tuyibata muri Egiputa, iyo sabato ntituraba. Reka nibyo oya nambara gatoya. Yesaya, igitabo cya Yesaya 56 umurongo wa 6. Yesaya 56 umurongo wa 6 havuga ngo haravuga ngo n'umunyamahanga mwahageze mbese mwahageze ngo n'umunyamahanga yize gute agize gute n'umunyamahanga apfa ku Uwiteka. Komeza bakunze izina rye kwesa keza isabato ntayihise kweza isezerano ryanjye abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera banezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizererwa bitangirwe mu gicaniro cyanjye kuko inzu yanjye yitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. uherekanirwe n'Imana ngo n'umunyamahanga apfa kuhoraho ateza isabato ntayikengere ngo uwo nawe azagira gute nawe nyine azaba nk'abo. ntabwo isabato ariyo Abisirayeli bavuye mu Egiputa gusa. Nanone icyo kimenyetso mbese mwari muzi ko turi abatambyi tukaba n'abami? Murakoze cyane. Ni Petero yabyanditse ko turi abatambyi mu bwami. Mbese abatambyi bari bafite icyahe kimenyetso? Ninde wakiriwe? Reka tugende kuvayo, igitabo cyo kuvayo 28 umurongo wa 36 kugera 38 havuga wiki kuva igitabo cyo kuva. Ninde wahabonye? Okay, havuga y'amajambo ngo bari bafite iki, sinzi ko mwahabonye, bari bafite icyuma akantu gakoze mu izahabu, ako kantu ngo kaba kanditsweko ngo yerejwe nde Uwiteka. None ako kantu ngo bakagira gute? nabo nk'aho byagomba katujyana, si ngombwa kubabwira uko havuga ndabifite hano, ariko ndagomba kumenya ko twajyanye. Mbese aho hantu hari handitswe ngo iki? ngo bakambara hehe? kandi uzacure ibisate nk'izahabu nziza kuko bakeba ibuye rishyiraho ikimenyetso cyandikisheho gukeba aya magambo ngo yerejwe Uwiteka. ngo yerejwe Uwiteka. mu Balewi mu
mubarebe kuno havuga ko mubarebe hariya munani niyo havuga ko Mose yambitse icyo gisate Aroni umutambyi mukuru arakimwambika icyo gisate ako gasate akamwambika mu ruhanga kandi isoko ngo yerejwe Uwiteka. Hanyuma urumva namba mwemera ko turi abatambyi b'ubwami tugomba kuba dufite ikimenyetso cyanditswe ko ngo twerejwe Uwiteka. Icyo nicyo kimenyetso tugomba kuba dufite. None twumvise ngo iby'ikimenyetso turabyumvise, iby'urufatiro twabyumvise, n'ikimenyetso turakibonye. Igisigaye ni iki? Ibendera rya Emmanuel. Imana yomenya abantu bayite, yomenya te igeze mu gihugu cyuzuye ubugarariji, yomenya ite ko ari abantu bayo. Ni cyahe kimenyetso cyoberekana? Icyo kimenyetso reka tugende kukiraba. Tugiye kwibendera rya Emmanuel. Indirimbo, igitabo cy'indirimbo, igitabo cy'indirimbo kabiri umurongo wa kane, kabiri umurongo wa kane, indirimbo kabiri umurongo wa kane haravuga ngo munyaruze kuhabona havuga ngo ayo n'amajambo y'iki? Amajambo y'umugeni. Umugeni, uwo mugeni umugabo we ninde? Umugabo we ninde? Bwoko bw'Imana ni Kristo. Uwo mugeni ni Kristo, uwo mugwe ni Kristo, umugeni ni itorero ry'Imana. None rero uwo mugwe hari ikintu yakoze tugomba kubona aho hantu mu ndirimbo ya Salomo, indirimbo ya Salomo kabiri umurongo wa kane, ngo yashyize mu nzu y'ibirori ngo ashyiraho iki? Ibendera ry'iki? Ibendera rye. Iryo bendera rye ni iki? Ni urukundo. Iryo ni ryo bendera rya Emmanuel. Umuntu ari kumwe na Emmanuel agira iryo bendera. Nta iryo bendera nta Emmanuel uhari. Mbese ibendera rigereranya iki? Hano nari nakazanye hariya karasiganisha koshi ibendera rya Canada cyangwa ibendera ry'ikindi gihugu. Ahantu mubonye ibendera mumenya ko hari ubuyobozi. Haba hari ubuyobozi. Nubwo wowe uvuye mu gihugu runaka ukajya mu kindi, aho hantu ukahabona ibendera, umenya ko icyo gihugu cyaserukiwe. Ubuyobozi bw'icyo gihugu buri aho hantu, umenya ko hariho ibiro by'ubuserukira icyo gihugu aho hantu. Reka turahemeranya aho hantu. Ni ukuvuga ko rero abayoborwa n'Imana bagomba kuba bafite ibendera. Iryo bendera ni urukundo. Mbese urukundo ni iki? Urukundo ni iki bwoko bw'Imana? Ariko gatoya tutararaba iryo bendera, ndagomba mbanza ndababwire amabara agize iryo bendera. Murayazi? Hari amabara agize iryo bendera. Hari amabara agize iryo bendera kuko kandi iryo bendera niryo rimumenyesha aho abantu niwe bari. Iryo niryo rimwereka aho abantu niwe bari.
iryo bendera rirafite amabara arindwi. Iryo bendera rifite amabara arindwi. Ayo mabara araboneka mu bitabo, araboneka mu rwete rwa mbere rwa Bikorinto. Urwete rwa mbere rwa Bikorinto 13 umurongo wa 4 kugera ku wa 8. Abikorinto 13 4 kugera ku 8. Ndabasomera ayo mabara. Ibara rya mbere riri ku iryo bendera ryitwa kwihangana. Ibara rya kabiri ryitwa kugira neza. Ibara rya gatatu ryitwa kwihangana, ariko ryongeyeko kwihanganira byose. Kwihanganira byose. Ibara rya gatatu. Ibara rya kane ryitwa kwemera Imana. Ibara rya gatanu ryitwa kwiringira. Ibara rya gatandatu ryitwa kwiyumanganya. Genda umugeni wasoma tujyane nawe ryitwa kwiyumanganya. Ibara ry'indwi ryitwa ngo kwishimira ukuri. Niryo ngayo amabara agize iryo bendera rya Emmanuel. Hari ayandi mabara 8 adashobora kuboneka mu iryo bendera. Jamais ntabamwo amabara 8 ntabamwo mu iryo bendera. Ayo mabara 8 ari aho ngiye kubabwira. Ibara rya mbere ryitwa jari. Ibara rya kabiri ryitwa kwirarira. Irya gatatu ryitwa kwihimbaza. Irya kane ryitwa gukoza isoni abantu. Irya gatanu ryitwa kwikanyiza. Irya gatandatu ryitwa kwivumbura. Irya karindwi ryitwa inzika. Irya munani ryitwa kwishimira ibibi abandi bakora. Ayo niyo mabara adashobora kuboneka mu ibendera rya Yesu Kristo, ariwe yitwa Emmanuel. None iryo bendera ni iryo bendera ryitwa ngwiki. Iryo bendera Yohana uritubwira mu cyete cyiwe. Yohana uritubwira mu cyete cyiwe cya kabiri igice cya mbere umurongo wa 6 havuga ngo uru ni rwo rukundo. Reka niko havuga nibareba aho abagiya soma nk'abagiya Yohana wa kabiri 1:6 havuga ngo urwo rukundo ego tugenda dukurikiza amategeko ye. murakoze cyane. Uru ni rwo rukundo, nuko tugenda dukurikiza amategeko ye. Setu n'urwo rukundo. Ayo mategeko Yesu yayashyiriyeho imigabane 2. Umugabane wa mbere itubanza kwasoma ariko bababwira. Hariyo muri Matayo niho tubona Yesu yafashe amategeko ayashyiraho imigabane ingahe 2. Aravuga ati itegeko rya mbere ni itegeko rikuru cyane. Ryitwa itegeko rikuru.
rirabibuza. Itegeko rya mbere rirabibuza, navuga nasenga izuba n'ukwezi cyangwa ikindi kintu, kuko itegeko rirabibuza. Uwo muntu ntaziruye isabato kuko itegeko rya kane rirabibuza. Uwo muntu ntamwambara rinase na nyina kuko itegeko rya gatanu rirabibuza. Murabyumva? Uyo muntu ntiyica, ntiyiba, ntabeshya, ntasambana kuko amategeko arabibuza. Ahubwo kuko atagomba kugira umwimba, kuko atagomba umwimba ntiba, kuko atagomba umwica ntiyica, kuko agomba umugirira neza nawe agirira neza abandi. Yesu yavuze ngo icyo mugomba kuba mugenzi wawe agukorera kimukorere nawe. Iryo ni ryo bendera rya Imanueli. Iryo bendera Aburahamu yari arifise. Tubisanga mu Itangiriro 26 umurongo wa 5. Hari abantu bagira ngo Aburahamu ngo gusa mu mategeko ngo nta mategeko bose bitondera. Aburahamu ngo gusa mu kwizera gusa ngo nibyo ngo byari bihagije, ngo nibyo byonyine yagize. 26 umurongo wa 5 havuga ngo kuko Aburahamu yanyumviye akitondera amategeko yanjye, nibyo namugeze n'ibyashinzwe. Reka siko biri. Abo bantu bafite iryo bendera Yesu yabise abakunzi be, Yesu yabise intama ze. Abantu badafite iryo bendera Yesu yabise umwembe. Ntabwo ari cyo wifuza ariko mubabarire rwose. Ibendera ry'urukundo, kugira neza. Abantu badafite kugirira neza abandi, abantu badafite iryo bendera ry'urukundo, reka turabe uko Yesu yabise. Hanyuma tuce turangiza. Yesu afite ukuntu yabise abo bantu, afite ukuntu yabise muri Matayo 25. Matayo 25 umurongo wa 31. Matayo 25 umurongo wa 31. Ndagerageza kunyaruka abantu. Indanzi y'abanyamuga ngo gukirwa iteka. Umwana w'umuntu maze wazanana n'abamarayika bose, afise ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranyirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu mpene. Intama zishire iburyo bwe, naho ihene azishire ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, murabugame, mwatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko nari nshonje mukafungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba.
abwira n'abari bumoso ati nimumvaho nimwabivume mwe muje mu muriro w'iteka watunganyirijwe umwana n'abamarayika be kuko nari nshonje nimwamfungurira nari mfite inyota nimwamiconywa nari umushyitsi nimwancumbikira nari nambaye ubusa nimwanyambika nari umurwanyi no mu nzu y'imbohe nimwasura nabo bazomusubiza amajambo nkayo nyene ngo twakubonye ryari umere kurya ushonje unyotewe urwaye ufunzwe nitwaza kugusura inyishu n'irya nyene ngo bari yanyene bazo mutabikoreye ni jewe mwaze kubikorera mbese mwumvise ibendera rya Emanueli mbese jewe nanje turihe turi hene turi intama turi iki icyo ni ikibazo cy'umuntu ku ruhande rwiwe ndiki Yesu naza nzaherera mu rwaye rwanjye mu kurangiza hari impanuro Imana iduha hari impanuro Imana iduha muri Yesaya 58 Yesaya hari impanuro Imana iduhereza iyo tugomba kurangiriza ko mwahageze 58 Yesaya 58 hariya ku murongo wa karindwi Yesaya 58 umurongo wa karindwi havuga iki mirongo itanu n'umunani umurongo wa karindwi reka tere gatandatu ahubwo kwiyiriza ubusa shima ni uko mwajya mubohora abantu ingoni z'urugomo mugahambura imigozi y'uburetwa mukarenganura abarengana kandi mugacura kandi mugaca iby'agahato byose kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonji ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe wabona uwambaye ubusa ukamwambisha ntiwirengagize bene wanyu maze rero umucyo wawe uzohera utambike nk'umuseke ubukire bwawe buzotoha vuba gukiranuka kwawe kuzakuja imbere kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye maze nutabaza Uwiteka azagutabara nutaka azavuga ati ndi hano mbega icyo Uwiteka akavuga ati ndi hano
mbega icyo Uwiteka mu butaka bwanjye murumva avuga ati wisaragara nakumvise ndi hano uragomba ko mukorera iki ese icyomba nawe nanjye Uwiteka akatubwira ati mwisaragara bwoko bwanjye ndahari ndabazi nubwo twojya mu ngorane nubwo twoba duhuye n'ingorane z'ubwoko butandukanye nubwo twoba turwaye nubwo twoba mu bitaro nubwo isi yose yoduhemukira nubwo twoba dupfunzwe nubwo twoba imbohe nubwo twoba uko twoba turi kose uhoraho akavuga ati ndabazi kandi ndi hano muragomba ko bafashwe iki niki mugomba kubafasha icyoma iryo jwi ukaryumva icyoma n'umuyobozi nuko mu kurangiza Uwiteka aravuga ati nzongeza ryari ayo n'amasomo ntabanza kubasomera aboneka muri Yesaya no muri Yeremiya ngo nzongeza ryari kumva amaborogo no kubona amabendera y'agahazo ahungabana mu ngo z'abantu banjye nzongeza ryari kubona ubwoko bwanjye buhabwa iyo mirongo ndayifashe hano ariko ku mwanya wihuta w'ijuru ndayibona nubwo rero impanuro Pawulo yaduhaye yatubwiye ko dufite ibirwanishwa dukwiye kurwana kuko Satani nawe afite ibendera arabira ko abantu biwe niyatumye gusura niyatumye abamarayika biwe gusura abantu be arababona arabimenya hari ibendera hariya iryo bendera ngo rifashwe n'umugozi witwa kamere ryaba rihungabana rigumijwe n'umugozi witwa kamere ni ukuvuga iryo bendera Pawulo yararivuze mu Bagalatiya kamere ngo ibikorwa bya kamere kacu biragaragara n'ibi ibikorwa bya kamere kacu ibyo nibyo Pawulo atubwira ko dukwiye kurwanira hanyuma tukabirwanisha ukwizera tukabirwanya twambaye impunzo tukabirwanya twambaye ibirwanishwa byose by'Imana itanga hanyuma ngo tukabiha Yesu uwo Yesu akaturwanirira hanyuma amabendera yose y'umwanzi tukayarandura hagashinga ibendera rya Immanuel nuko bose ntitubajya kujya kure mu yindi mirongo kuko umwanya bahishize ariko nagomba kubabwira ko icyo bifuriza nibifuriza ni uko tworwana tukarandura amabendera y'umwanzi hanyuma hagashinga ibendera rya Emmanuel nanone turangije hano turangije mu bugingo bwacu twebwe turangije kwirwanya no kwirinda tukajya hanze tugatwara ubutumwa hanyuma amabendera y'umwanzi akarandurwa hagashinga irya Emmanuel izina
izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro muri twebwe no mu bwoko bwayo, maze tukazohererwa igihe cy'ubugingo. Ibyo nibyo mbifuriza nifuriza kuri uyu munsi. Imana Data wa twese ibane namwe kandi ibaha amahoro n'umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu